Ауаа ҟәышқәа ақәра дунаргоит. Ԥшьыни жәижәохә шықәса зхыҵыз апрофессор Алекса Луман-иԥа Папаскир иахьа иусураҿы дыҟоуп. Алаф ҳәо иҩызцәа ахатәрақәа рыдныҳәаларақәа дрызыӡырҩуеит. Зымчыз илашеи ыҟоу зусура акырӡа иазҿлымҳау Папаскир иколлегацәа рыгәҭаны дахьыҟоу иара изы гәадуроуп. Еизаз рахьынтә зегьы дреиҳабуп. Еиҳаб дызмоу анцәа афилологцәа, ҭоурыхҭҵааҩцәа дшәымоуп уи иҩыза. Гәык-ԥсыкала иудаҳныҳәалап уиубилеи. Дара ҳақәгәыӷуеит даҽа ҩынҩажәаба шықәса. Абри уиубилеи назгәаҳҭо ҳаргьы убысҟан абра убысҟан ҳалахәыцит. Аха зегь раԥхьа иргыланы исҳәарц исҭаху апатриот. Зны-зынла ҳфакультет ахь шәхалоит, ужьааигәа шәхалан шәыҩныс-ааҩнысуа коллегацәа шәрышьҭан, дараӡа гәахәо дууп иҩыза аҭыԥ ахьамоу. Ари нахысгьы дара краамҭа шәҳамазар ҳҭахуп. Алекса Луман-иԥа ишықәсқәа шмаҷымгьы иахьагьы ааԥсарак ҟамҵакәа аҭҵаарадырра инапалакуп. Астудентцәа лекциақәа дырзаԥхьоит. Афилологиатә факультет аҟны аурыси аҳәаанырцәи рлитература ркафедраҿы аус иуеит. Уи ахырхарҭала еиуеиԥшым амаҭәарқәа иҭиуеит. Иахьа хәлаанӡа дзызҿлымҳау ԥсшьарак изаҩызоу ауниверситет дадҳәалоижьҭеи ханижәа шықәса ҵырц аумак агым. Ара ус шызуаз изуан, даҽаџьара сгәгьы ҭамызт, даҽаџьарагь сымцаӡеит, избан акәзар анаука снапала скит, аԥхьа кандидатская исыхьчеит, нас докторская исыхьчеит зҳәаз еиԥш уи нас уикажьны даҽаџьара цашьа исымаӡамызт. Сгәалаҟара иабаргәу, избан акәзар ԥшьыни жәохә шықәса имаҷӡам, насгьы сшьапы сықәгылоуп, аиарҭа самам, уи кыр иаԥсоуп. Хәыҷы-хәыҷла исылшо хәыҷала ус зуеит макьана. Лекциақәак сырҿуп, аҵыхәтәаны шәҟәқәак дсыжьит, агит. Аха ани санымчкәыназ ус шызуаз исызуам уажәы иҳәар иҭахума. Арҵаратә ус анаҩсангьы Алекса Папаскир инапы алакуп аҭҵаарадырра. Иара дравторуп акырџьара иркьыԥхьхьоу анаукатә усумҭақәа. Икалам иҵиххьеит жәеиза шәҟәи астатиақәа шәки. Аҭҵаарадырраҿы акыр зыхәҳаракны иршьо обезаа захьӡу ашәҟәы авторс иамоу иара иоуп. Алекса Папаскир Аԥсны аҭоурых аицакра иаҿыз ақырҭуа аҵарауаа акыр шықәса дырҿагылан. Уаҟа иара ишьақәирӷәӷәоит атермин обезаа, ажәа абаза абазгаа ишахылҿиаауа. Убри ашәҟәала Алекса аԥшьара еиԥш икылкаан дхысит, илагӡамжьит. Убри азы ҷышәрак здыруан иҟоу аԥсуаа гыланы рнапқәа изеинырҟьеит, ҳара абраҟа итогьы ҳнрылацәаны. Уимоу, Аԥсны инхо инҵуа, аха ҳҭоурых аинтерес змоу зыбылуа атәымуаагьы. Ашәҟәы зыԥсоу талацәажәо академик Георг Шабда-Иван. Трудно встретить сегодня исследования, где в столь одинаковой степени разработаны вопросы истории, археологии, этнологии, фольклористики, как в обезах. Я знаю цитата Крылаки, Лика, Ихов, а профессор Папаскир, Аԥсуа-ҭоурых аҭҵаараҿы иааникыло аҭыԥ. Аиубилеҭ хәылԥазаҿы ирылацәажәоит Алекса Папаскир аҭҵаарадырраҿы иааԥсарақәеи арҵаратә усаҿы иџьабаақәа ртәы. Аҵарауаҩ Алекса Луман-иԥа актуалтә проблемақәа инапы рылаикуан. Аԥсуа аҭоурыхҭҵаареи алитератураҭҵаареи рҿы илагала рацәоуп. Арҵаҩы инеиркны апрофессор иҟынӡа иҩаӡара шьҭихит. Он сосредоточил свое внимание на изучении источников литературных и исторических, русских источников, я имею в виду, X и XII века и XVIII по XX век. Вот эти источники он некоторые открывал заново, они были неизвестны. И вот эта тема Абхазия по русским источникам стала, конечно, открытием
в современном абхазоведении. Алекса Папаскир иахьатәи аамҭазы инапы алагоуп ауниверситет аҿы дзыԥхьо лекциақәа аурыс бызшәаҟынтәи аԥсшәахь аиагара. Иара иҭахуп дзыԥхьо амаҭәар ԥсышәала ицәажәартә еиԥш аҟаҵара. Иҭыҵраны иҟоуп ҟазшәҟәны, ажәакала аусқәа рацәаны иаԥхьаҟа ишьҭоуп, уи аҟны аихьӡарақәа иӡеӷьаҳшьоит. Нала Чхинџьириаԥҳа, Рамо Камкиа, Аԥсуа телехәаԥшра.